Naapela ahora el nuevo Director Regional del Philippine Drug Enforcement Agency 9 o PDEA 9, Director Lyndon Aspacio, que era no asesayang mga surrenderers el akasegundo tsansa ya dali kanila el gobyerno para evita el uso y negosyo de droga prohibido. Ese después temporariamente ya mandaan ay descansa el Presidente Rodrigo Duterte con su campaña de droga junto con el PNP por causa con el anomalía ya sa el grupo del anti-illegal drugs del CIDG na Metro Manila y pwede mata un Korean national. Lahat naman ng tao may choice yan no. Ngayon ang nakikita ko naman dito, yung mga tao na nabigyan na natin ng second chance na magbagong buhay. I think if they will really appreciate yung naibigay sa kanila na opportunity to correct kung ano man yung mga nagawa nila in the past, hindi na babalik yan. And ang rehabilitation process kasi ng isang tao, it should also involve yung family niya. So, kung naandyan ang family to support the person undergoing rehabilitation, I think mas malaki ang chance na magbabago yan eventually. Konfiansa asigun ele que puede ayuda el familia mismo del surrenderers na reforma o rehabilitasyon de estos para hindi masilabira ng malbisyo que posible resulta dal di ila aresto. Si hindi asigun pa naman operate el PNP kontra droga, hindi quiere decir que libraw ya el mga drugista na kuhida, siendo ya promete el PDEA que sila hace el di la primer mandato de kuhi con estos maskin limitado personajes lang sila el tiene. We will be getting the people na nagkakalat ng illegal drugs and at the same time nagme-maintain ng facility where drug users in the community buy and use illegal drugs, no? At the same time kukunin din natin yung mga gumagamit. Estaba si Aspacio, queda jefe del PDEA na Region 12, donde takubre con el mga syudad de Jensan, Cotabato y Sarangani, donde hasta mga politiko ya nombre el presidente, el personalmente dejaya lang con el puesto na miedo que puede kanila aresta. Ele habla que aquí na Region 9, tiene pa siyempre taen ta droga usando el highway y mga kantoy mar. Di ila konsentrasyon ahora el elimina con el market del droga para manlugi mga negosyante de droga y hindi mas atribi entra pa aquí na Zamboanga City. Del mga pasaw días, sigidito sa operasyon niya kundusi el PDEA que resulta del aresto del cuantos mga personalidad, incluido mga muher, que ta entra na negosyo de marijuana y el shabu. Albert Luna, Dateline Zamboanga.